Swastiastu. Hatur pengaksaman titiang Binaga panglandur semah titiang saking sekedramagung puspa kencanupun Bali. Wong ini mangken ayat ngaturan sesolahan dramagung sane memurde igodogan igodogan igodogan. Sampun api muncuritanipun ledang arse ratu para pamiarsa sami aturan tiang nyaksi yang kali lirangan malih bos-bos agang iyuk di pengecek mana titiang mangga sidang ngeredangin pikarsan rapi dan sarang sami nika maka hawenan nentan surat-surat di tiang ngelungsur pewara-wara nentan surat di tiang ngelungsur pitakat-pitakat manggone presiden antara di tiang memargang sosolahan dramagung kapung gerwekas aingge baru pamiarsa sarang sami wantaha sampun ika purwakan ngatur titiang mogri wastu ratu itu dan sarang sami penonton sarang sami sampun ika titiang saking seko dramagung puspa kencanupun Bali setatu ngemangguhang dirga hayu dirga yuse Om Santi Santi Santi
ragu-ragu tepuk tangan. Lebihan ken 15 menit kumat asa murate. Aduh. Dewek Madan Godoga. Dedemenan dewek ada nedi telagone. Ada yang ning. Yang sing ning ye dewek sing nemen ditu. Ewale nak sing nawang. Dewek nak Superman penuh gerakan. Penuh gerakan saking ide Batara Wisnu. Dijo ngidang alih lagu amat-amatan. Meleglet celana. Kenyal dewek nyongko. Kewalo yen suborame kene cara padang konyangan. Ane jani uliani dewek man penuh gerakan. Ada nih di padukuan ngoyong dewek ajak meme. Ada masih ngajak bape, ajak ada dua. Ane jani paling melahu. Kalau coba jani kengken mirip penaden panugerahan ide Batara Wisnu. Dewek ngalih tongos palu. Anu ngalakan ikanang bayu sadaidak. Nanti anu tirupai pencire itu. Aduh! Dadi Can Bino luwir mengipi kadirasa tepi dewe. Apune maka hawin. Kadilasa maliyah luwir utama paicani desang yang pramukhawi. Uli dewe merupa beburon gondongan. Presiden nyuti rupa dadi manusia jati. Unuk benyolane ke parno dewe kewalone jani nyata dati. Kewale yen namone kadir asli adoi meme adoi beli yen kudo kengken kadir asli diani depi dewe. Dadi inget dewe kapen yang bisa mani de Batara. Jas kesemat benan je ada buang pawo istri lakar sabion mulus rakan nos menuku dan dewe ya diastun merupai godogan
kewalo itu prosedur lakar seterusnya dewek nyuti upo dari manusia jati kewalo luwer kadi nyujuh bulan luwer kadi nyujuh langit kadi rasa hidup di dewa dijo adalah karena lo apa wen listo ayu lakar nunggu dewek di tatkala merupui godongan yen subuh pengenani dosang yang pramokawi apa sing dadi bisa suryo nagling kau bisa bulan nulung betel kewalo lakar tetap ngarcane dosang yang pramokawi paling melah jani mengkemalu di kelantun Dados angkat tangan tiang tan jakengken dan tiang tan memilih biar nak tua dan kengken yang penting sugih yang nak polos biar
biar ya ini apa giges yang penting bagus. Pas nge. Nikah sane utama karena anak lanang, anak istri. Boyo jajegek, boyo aja bagus kemon. Rerah kalau ring sejeroni nganggo sarira pun api. Bertanggung jawab napi kan. Dan kentannya para istrinya. Ibu rejak bengong kan dijingain tiang. Aduh men, Mimi Ratu. Pasti ingat ibu tahun 80. Nge. Dan kenapi makin mengenang. Jagain ngabat lantang nyapu. Awak pemekas nih dari pembantu, dari penyeruan. Swadharma nih dari penyeruan necen. Sing tadi ngeliwatin. Tugasnya 4, marah resik ngias. Tuh deh patut utama. Apa buen lantas ngiring ida 2 gong istri. Anak Istu Ayu. Anak Danu. Pawikan puro sing sahanani ngaji sastra. Niko temu kawinan tiang demen saja ngatur ngaya. Adi nih bakat lantangan tiang. Paling mulai ida 2 gong istri jadi tangkelan di tiang. Bagong istri sandang perjalanan lunas lu brahma pidawat di jangaran bagong istri risa pemedal palungo kiratu sayuwati bengong bibi nganten risa saat ide sang yang ngaji Saraswati nyelantara nganggo sarira napi malih ini kepradnyanan dan wenten sane sida nyamen pada niket tema kehawinan bibi setata angayu bagi ngatur ngaya iri-iring pun jenal bibi nang bangun malu bibi sangat bibi bes ngaju ragan gelah jele diapin melah nye nani kasih nemo ngelah gustine ragan gelah masih tuah ragan bibi nani ngelahan sehingga anak bibi bes sangat nyung ragan gelah bibi sayu wakil ratu bagong istri dua ning palung wiratu mau pragoyan widade niket emang kawinan bibi merasa garjita. Ya namun iki teh umur bibi ya. Kayang mangkin bibi tan payu. Bibi kantos es payak tak nyambatan do. Kanton masih bibi ngatur raya kuning iratu napi sane makahawinan. Maka sujatene bibi. Ane marah sujatene gelas subeng intip. Kengken parisel-sel bibine. Apa dipireng gelah bibi? Iratu sampai pawikan. Tunggu demen sing nang mai malu ireng gelah ini dulu. Bibi, Ayo gitu dia. bibi pireng gelah nyelsel raga. Apan bibi rumah sekapinin ragan bibine. Subo bajang wayah gitu parisal-sal bibine. Konen laku-laku konen bibi man ngalih kurana gitu bibi. Sayu waktu ya ratu dua gong istri. Sabilang bibi kejabong. Ngantan yang timpal-timpal bibi wentan dadu nyangkir pana. Wentan papat tiang melat matakan benan itu tiang kalau mana. Bibi berasa kedek saja gelah mirang kengken raus bibi. Yang bibi kaden subo nawang. Apa nada nih dewek mentik dadi manusia dini di merje padu. Mekejang sangkanin suecani desang yang pramukawi. Bibi, yang bibi itu masih kelawanin gelah. Subo madan manu bagi adane.
Nyerwadi mentik dini dimerje pada dadi manusia adani. Ane ngelah bayu sabda hidup ngelapi kenoman. Bisa ada nih dewek midanya aniken bener aniken laksana pelih bibi. Yang saya latas dadi baburong dadi entek-entekan. Nah bibi, ya diapin jokonen kone bibi man jodoh man jatuh karma. Apaan jodoh rezeki kedo masih mati neto hidup mati neto ada sang yang pramekawi neng udah kami bibi. Yang jani konen jeneng ada pajak tukarman bibi nih. Yang manian Sina ada anak muani, laka demen kapin ragan bibi nih, turin terus nesih sujati kapin ragan bibi nih bibi. Mami tang lu gerak di tiang ratu dua gong istri. Menkengken bibi. Bibi boyo japari sesel. Kemauan bibi sebut di pet pradene Wih, bibi. sepetang bibi. Meduin antasan di tiang soma. Dan di tiang maleng atur ngayah ring puri. Dan presiden di tiang mapamit sakeng puri napi mawinan. Dua ningi ratu. Dawak alit bibi sampun ngemar ngantos kantos mangkin. Nika rasa subakten bibi ring lingi ratu. Dua ningi ratu taler. Sweca ring niki nek padewean bibi kanti moko kini. Yen langani ratu sweca. Gelah ngerasa yang bibi. Kengken subakten bibi ning aturang ayah dini di puri di pemekas nih. Gelah rumasa uleng gelah nualit. Kayang dhuwur buka jani. Sedata bibi ning aturang ayah ngeman ragan gelah. Apa menbakal agon gelah nguala sampang bakten bibi. Sejaba dini di paban gelah genahan gelah. Bakten bibi nih. Yang dadi deh gelah. Bang Prasida kayang kewekas bakten bibi nih. Seng rerat-rerat marep kapinin puri jengalo nih. Ngaturang ayah bareng natakin tis panas segini di puri jengalo. Nunas lu gerak di tiang sampunang male sumenyo. Di tiang sampun nyantos nutuk dua ngiring sapa margani ratu. Bagung istri. Kengken bibi. Eling. Ya ben yang purnamaning kapan? Saja bibi. Yang seng teh bibi matur buka keto kapinin gelah dong subelantas gelah hisap bibi. Sekarten wenten. Saja pesan bibi. Anggen malih jebos canang, anggen muspo durung wenten napi-napi. Yen keten bangyang na bibi jagi mereka dumen ketamana. Bibi. Ini Dan ke bibi pedidian, pedalam gelah bibi didian. Yang gelah dot masih bakal marengin pejalan bibi ini sambilang gelah meseliahan. Gelah melet bakal nyenyak. Kengken ya kasrian diaman bibi. yen kalau mau ratu nyarangan. Tua bener. Aduh, sedang becek demen ben yang pasti kamu. Sekari akeh, sane becek-becek ngiring ke margi. Yen ketu pangsing ngalan tengai, jalane jani ring gelah ku diam. Lurus ratu. Jalan bibi.